uzun ömür versin, den soluk versin. 18 bin ağlamdağı жақсылықтар nasip kılsın. El yurtumuz menen, kolu komşu tuğanlıklarımız menen besini manjurayı bala çıkararız var. Жақсы балдар болып çoğalsın, baldarımızın жақсылықтарын көрüp жүрегідейді. Оруайды, сыртывайды. Mamalıklar geldi. Mamalıklar aranızda. Kamerani qarabysizlar ha? Assalamu alaykum hurmatli No'xat qarajini o'tayotgan No'xat tolchilari. Bugungi kunga 15-mart 2026 biz No'xat rayonuna qarashli Bel aylı hukumatı Qayrag'aç aylidan keldik. Şol jerde bir ishxona açılıp jatat. Bizden soyulay başkan tezor koyun, hurmatli tuğanlar. Barınızlarga bizim atından jana No'xat qarajini o'tayotgan Almatıdan tinchlik amaçlılık qalayın. Neme qılan? Qarаңыздар. Ishxona ekan. Mana baltar qarаңыздар, hurmatli tuğanlar, mazza ekan. Solmun ekan. Bugun açılış oldu. Erten saatini aytamiz, erten qanchadan qanchaga ishleydi, qaysi kunlar ishleydi, to'liq ma'lumot olib nima qilamiz? O'zini olingizlar. Çok kadınlar geliyor. Geldiniz de. Assalamu alaykum hurmatli No'xat qarajini o'tayotgan No'xat tolchilari. Hozir shul sentr açıldı. Şu sentrden kişine malumat alıp koysak. Assalamu alaykum, qandaysыздар? Жақсыларбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу No'xat шаарынын тургундары жана Кайраг'ач айылында бизде логопед, дефектолог адистери иштеп жатат. Азыркы учурда бүгүн ачылышы болуп жатат. Кайраг'ач айылында келип кетсеңиздер болот. Tuğan sertifikatlarga hazır bunu. Begale kızı bak tügüldük mü? Şu sentri aşıp da hurmatli onlar qarаңыздар. Daryaga Rio'nun 2-nji etajı. Qarаңыздар. Ona mo'laqlar жүрөт. Жақсы көрінмей тұрды. Hurmatli tuğanlar, Daryageni sizlerge түшүнтүп кетем, азыр эшикке чыгалым. Hurmatli tuğanlar, Daryageni айтсак, ana No'xat жактан келип атканда сол жакта, мына Кызылкая Баткенге келип атканда оң жакта. Караңыздар. Мына Rio'nun 2-nji этажында. Апто неменен. Басар ла. Ана келат атты. Ана. Маша менен медведь келди ат. Маша медведь. Bunu kirişte alalım karаңыздар.
Qanday ekan? Qanday bo'lib жатат? Sonun ekan? Yoqdimi? Жақын бардыңыздар, үйіліп тұрыңыздар. Ben ana жақсы жөрөлгө иштерди баштапсыңар, şu işiңер yer болсун, ден соолуңар чың болсун, ушундай жаш балдарыбызды кызматын кылып жүрө бергиле, ушуларыбыз жакшы иш жигиттерден болсун, кыздардан болсун. Рахмат. Каналымда баштадык, а? Bismillahirrahmanirrahim. Бисмиллахиррахманиррахим. Moğol sütü olsun. Беріңіздер. Қантан беріңіздер. Урматтуу ата-энелер жана коноктор, куш келипсиздер. Бүгүнкү биздин логопед дефектолог адисинин борборуна биздин ачылыштын бирден бир себеби ушу өзүбүздүн балдарга жардам көрсөтүү ниетинде ачып жатабыз. Бул логопед долбоорун баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Келгениңиздерге чоң рахмат. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат шу келгениңиздер. Жаңа іш баштап отқан жолдегі біздің айылдашыбыз жаш қызларға ийгилик каалайбыз. Ушундай иш чараларды уюштуруп, ушундай иштерди алып барганына чоң рахмат. Ушул айыл тарабынан айылбашы айылдын тарабынан ушул жакшы иштерди баштапсыңар, ийгиликтүү болсун, ушул келечекте жакшы балдар чыксын. Ошол аутизм, кандай оорулар болсун, ушул жерден пайдасы тийип, элдин керегине жараган ишканалардан болушуна биз тилектешпиз. Орозоңуздарды балдарга жакшы жардамы тийсин, şu ачкан нерсеңерди. Барыңыздарга кутман күн, куш келипсиздер. Ошо бүгүнкү күнү ошо эрке сулуу айылдын логопед борборун ачып аттык. Şu ишканаңар кут болсун, ийгиликтүү болсун. Ушул жерден балдарга өзүңөр айткандай жардам берип, балдардын келечегин ойлогонуңарга силерге чоң рахмат. Ишиңерге ийгилик. Ишиңер өркүндөп ушул жерде деп мен ишенем силерге. Айдайым, Айсулайым, ишиңерге ийгилик. Кут болсун кызгасы бар. Баарыңыздарга ийгилик. Силерге сунуштайм, дагы ошо Кайрагаш айылдын балдарына келип ушул сүйлөгөн чала эме сүйлөгөн балдарга жардам болот деп ишенем да. Rahmat. Şunday balдар üçün kızmat kılıp, den solukta olup, жүрө бергиле, бала чакаңардын күнүн көргүлө, баардыгына тынчылык şu агитация кылып, балдарды şu жака жөнөтө бергиле. İlence olsa çoğunlarda da masaj kılıp, kızmatın kılıp жүрө бергиле. O mine oğlum çoğun. Haydi rahmat çoğun. Yoldan. Анда сол менен айтты, массажам бар экен. Айымдарга келип массаж кылып бересиздер. Ne olmuş? Biz emek, kaç yıldan beri artık tajribaga emek oldum, ev oldum. Dagı bir balanız var ya, onun apasını zerli işçi kaptırı, o balada 3-4 ayda жақсы результат oldu, onun apası emek güve. Başı süylögün bala süylöp kaldı. Anam şunday tili çıkmagan balдар ar bir keş çıgıldat da. Oşuğa şunday logo massaj, korreksiялоо şu emek. Şunday көйгөйлөрү болгондорго кандай жардам бериштин мен тажрыйбада дагы үйрөндүм, окудум. Анан карап отурсам бул көбөйүп атат. Ушуну аз-маз болсо дагы ушу көйгөйдү чечүү максатында ушул эмени борборду ачтык. Келип келгениңиздерге чоң рахмат.
иштеп аткарып ушундай элге жардам берип ушундай негизи эле бул экөөнү балдар менен жакшы иштешет. Булар эң мыкты тарбиячылардын катарында турушат. Буларга ишине ийгилик, өздөрүнө ден соолук каалайбыз. Мындан дагы өркүндөп өсө берсинler. Сонорго дагы Hurmatly Nukat karşıma tutkan kalsalar daha biz ko'rsatadi. Canal sayı like basıp komentar yazıp qo'yinglar. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Mana chiqib ketdik. Mana bu tinch o'zaro bo'linglar.